eda amansan ekomu owodie obia ebekonenso so ekwanya nipa dasani ede befri atiasefo asasi eso no eno ena ya na chese ede awerho ene eye kodanna ne adwendwen eto dehia wo mo edehia afrimu anasa busua womu enipa aka eye enchini ego no enwo ezanso obi anim se eye den ya bible no kra ma ye hu se kristo didie owo eye wonfa so die nti se owo die ebekọ ede ama eye obi amframabone ebebo ede afa obi a afichire enu krampo nti ne yesi abu ho no mebeduru mre bi no wodofo wu krampo na nya de se adofo ebetimi akwa na se ebeduru mre bi anwo hi abeba osu beba areho ebeba nanso so ekwan a nipa no ebefri mu no eno ena ya na ema ne ya areho sanse se nipa no wonim se enne ena woko anase wochina bi ena woko anko behunu ekwan a wobefa so atoto eye ne nneoma esi ede afa na se ne wowo bi anase bibi ni na wobeka ede akire eye enkofo waka na se abrabo bi ena wobesesa ede afri hu anenso so enam se saa ebre no ene saa donhwere no aya na ye nim no entinu ebewia ye nse de eye okronfo ebewia eye obnipa dasani ewo onu ankasa ne fie emu eno na ene de ya me ne wo ekasayi yedi yeni ekokopie mu ewo eye menya krobo municipality abranti a wo chese dodo na enim no ewo eye showbiz industry no emu as eye DJ domestic a chese wote eye agomenya ebusuafo wato nananom ewo eye ensiedo no nanam so ama chese womo ewo eye krobo township no edie womo edwen ho a womo ente eye asiesanse abranti na chese ne hu esisi ne hu eso wo kwa ba wakra se wo kwa ba na chese wo koya wantimi ansan amma biemu na chese eya arehosem ede ema eye wom na abranti aye ka no ho asem di ankasa eye DJ Evans Odonko nenso so eye entertainment industry no emu ne di andodo na edi enim no ena eye DJ domestic na ekwan ye nam so ema woto nananom ewo eye ensiedo no ebebeto edwa na chese reporter efri Koboland ena womo ede eba womo take it to womo ankasa a page eso ena chese womo ekoko announce ye confirm me ye for the death of a DJ domestic na womo de nsem no etu edwa na wo kire mu esem abrantie yi wonam kwan so ana chese woko kodi eye nudwuma se ne esem na efata na ebra woko no moto ena wo fa ye mamu nim se ye penentem anasa ye ko ba bi na ye hwe ye obefa taxi obefa uber ne de keka eye eho nam eno no aya na ebusua enam so ema chese traffic a wo bedi eye eso no enti no womo ehwa na chese moto emum ena wo betimi ayeden ede akọ eye entem eno nti wo kokofa eye ebie na ebra chese wo muti eye moto no eso no mrikatenta ekọ so ena nam so ema chese womo ene ka ekokonya eye ehia enam so ma chese womo erahye no ede ni kokopie mo ewo eye Accra Ridge Hospital wono no womo eponanze no eye death on arrival akwakoye arehosem ede ama womo na nsem we betu odwa no enam so amadodo na nso so ache wo madwen ede afa ho esem afi 2022 ayesi mu ekamia kwakwa yesem wowo emom ena aba ne nsem ede ehia eye wo man Ghana ene wiase afanan enyina se ne sen ho entim esansa afi yesi mu yehwe enkwanhia esisie awudi a ekosom bonefosem a ekosom ene nneoma chese esisie na ekamia kwakwa yehye January ebusuminu emu edie owo ena wode ema yakwa aba owo ena wode eje ababa ede ewra eye mfia na se bosomi a akanu emu eno enesen edodo na hu ne se kon a ahyenkafo enam eka wo mo ehyen ni titiru eni motor riders because wonu wonim se adey aso red wonjina enso wonjina wo penentem akọ wo penentem akwa kodru ba bia wadru because onim se wono de oye eye two wheel enti ene eno ano no pa no wo de afa ne ba bi na chese wokọ a chese edru ba bia wo ni se o we de drivers crampo agina se nkrofo entwam crampo no ubehunu car ebetimi abo obi no ubekwa akwahwe ne ye moto ena chese abo eye nipa no because that moment no cars nyina agina se ye nipa no enye de entwam nanso onu nim se that time a driver for agina no de o wa akwanya no ese wo betimi etwam enti no
susu di mrika tenten na kyerɛ sɛ wɔn nam wɔn mfimfin saa na ɛnam so na kyerɛ sɛ wɔn akɔ nya ɛyɛ nkwanhyia a wɔn hu ne sɛ hu behia sɛ no yɛ motor riders no yɛbɛma wɔn agyae ɛyɛ motor ni atwie an se wo mo de be na motorway so pan de yenja because speed aya wo mo de ekọ wo be kom susu na nya de se helmet yi wo mo ehye eye ebie na ebie mu so road signs ni road ye nyoma wo se wo mo enhwem na wo mo fa ntoto akwam no enya de nso se wo mo edi eye eso eba ne san so a eha adwen eba ne san so a enkoye enkwanhia no enya de se wo mo ebehwe ni mu se ento enkoso a ensi na kyese abusuan wo mo ehu ni se sei no empanifo emfa nhyehye engu eye akwam enhyehye a ebetimi aboam se motor rider bi enim na se wo makwan ema eye enkwanhia esi ewo eye timamuni bi entem na eye motor rider no nemfom so enko a edia ene ewo se emra no eni ni endi wo mo enfan ne eye se nipa no wo mo ema eye emra no ene no enye den entwe ne tan because ye enhyehye ye de agu akwamu so ma yo madwen se wo mo endi so no mbehwe amankwanhia ese because wo bi eni wono mu a ye woti motor so no wanya nkwanhia we survive wo mo survive no aya na eye few eye kakra bi na wo mo atimi a survive e de afri eye wo mo enkwanhia no emu ana se wo mo aye atiti no emu wo bi wo ho no ma wo betimi a survive no krampo no fanyinam se wo bewo because wo behu ne ye twa ne nan ne ye twa ne nsa na je se wo de atete wo de amane wo de esun kodanam na wo de ato nananom ewo eye ense edo enu te binu hu ne se ye mba ne motos ewo wo mayi emu na atimi aye den aboa moto yi nso so aye se ye man nso abusuan mo amunim se ye wo mayi mu ene no so be ye another issue all together as in say na just ebinu mu echire mu a wo mo kura ba ban mu a eno be legalize because eno eboa ema che say ye nkita hodie yakoni abadie no eye easy and simple de ema yen a eno to mu ni say eno mum ba na ebebeboa ebema eye transportation no etimi ayeden akoso wano because enyo bia na ebetimi afford so obekwa kofa eye taxi ana say obekwa kofa eye dropping enti moto ni de ene wo kwa ha ne he obetimi enya na say eye moto yi nso so ena di nkwanhia bebre yi nso so ebent na say abusuan den ena yenye emfa eye nsemwe yabena makonya isu na yama abusuan wo mo edehye ato no yama mo yakọ ena hyede nsanyame ena oma ono a ena woye den wogye wokyekere eye wo mo ewre na de besie bia no wo mo emfa emanyame na so yenhwe na yemfa anyoma engu eye akwam sene be ya enkwanhia bi sei no ensi eye ne husu ebiem wadi ntwefa nsemi ho betimi da beto your comment section like videos na share on all the social media platforms eso media ene ekria sikapa makram